Ner malaken yam kana dialen content barwani lingua me bia kamal kanor online TV channel en wala bana roach ka kwi South Sudan independent ban mandan la roda bana jaling no tino ne ngumi ci South Sudan a chief ka kan koruna dangwel ngwana ti ajen gormon go bana nyakel take some comment tisha gorba te banyo ya keli yoko kora mo kon raj me ban jaling bukon jom bandeling kel mi jirama jidit don den changan yam ko ji gor jen wo jen der subscribe ko de notification bell der jetwan ko mete kalar mi bare gwas ma kan on 90 bi channel der chamala shubake je ano bana jom me ban je to link do badan en charge no ka ja shi don nan to tot be South Sudan shenge jen ka je ka Sudan be chup an ngai kon diale jene South Sudan ka Sudan la jalab no jalab ne jena na ka Sudan tinyo nene ngumi shi South Sudan jejek karundang wel ngwan ka shobdien ke ka jegdien ke independent ano be South Sudan ba chonkarwade no ke balawi je baje chol no South Sudan ke winen to char no kan konin dangwal ngwana ton ngumi ci South Sudan jalat shenge shubka South Sudan shanka bangwan ka pai baro ron kina dangaro with welkel shanga bangwan ka pai baro ron kina dangaro with welkel ajen shenge la me shubka South Sudan ala independent day no ka jen shanga mo ashwa independent chwaje jek no but ngai konan tamangut koringut ke tental mishro da ger shaber shaja kamnial antama ne to wanakan ka South Sudan real families jidori ke South Sudan di aruden ka refugee camp nyen goldan tiketin ka wa South Sudan take independent sha national anthem chaja kamrar ket ke jo en go South Sudan misha nguno kot ti kot nyal chimun chajangun dundo kened kontin kule la kwar wika South Sudan ngot kare kori ka kuk ngot to ka struggle ka kwiko ngam mi be we South Sudan bi jarwa che bu wonya alo tene kortene tamatal mishale mal reide en South Sudan no sha kume chaja chagala to ko lo shale kume duno ne tin wan re which ka South Sudan tele computer gormat kene ka tele ka dul gor ka magwa ka tele ka let ka shala no South Sudan che independent che jek but we still have a hope. Even with all the pain, the people of South Sudan are strong. Ngwani ngote wakan kamuku kan learn king ikarodian katin konanen kanka ki tigre dul gora ka do badan de ka South Sudan de kan nang niam ka ja man ki manen na tre we ka South Sudan let kan long ka do badan de gat de kan dul gora de kan je ka ja ki de gat de kan kwan me je kan de kan je ka ladan let kan dine captain re kori shush kan re kori gwan mi malamo ken ka yuri tiene bu kan ken bu kan ko nak ete ke order me gor kan o bala let ka kwi mal ka cha nong no mal tene itimo tene kan wi kam ne ku kan te nyurka ku ka ngwane use ku kan kala nak ka koren kon let kan ka jano wachi South Sudan chete ka shop ke sha independent charge je kene diala kontin la deni shush kana tamam murai kona ko telemal gor kan mal pan but yos ka kene den kon la kwar mi jene guje lo kus ne bare wi ka South Sudan rudian dial chene dial naw lo kuni en gor ko dies gur ko chejek but riunen dial chikan siyasa jigan nangre lo ko dala politik yer lo kun bo man politikan te kam South Sudan la politician bo tere lo kun jen do badan telemal me be bare wi ka South Sudan kanire kon la je lo kun ne ka kanire kon la mal la kana kula jatu wana bana me chikan jegan no system way mi gor kano bikan South Sudan bikan daka jaki bika yo bikan ka kwal kwak South Sudan men de la dango de deng de jafal de narin palika de kwaran kon lat kiti jek shit ke kirm yadit kena dakrim cha de ke tish kongot ramadan te kedwer de tish shit ke kirm yadit ne de wan che kana galong kana ka ko ken gur ken dakrim cha so ko kujamo de yik tish and point en kirm yadit
de ka investigate de do be dan nyi na ka je ke 2013 de ja ngaje no ngu tuo gon ne ga dan na ka nuare ki tuo ga de en kor shirgamen cha ngaj ba wi mon ji mon de ngaje no me dan chi ku chang na lat kin ya de no ye ku chi ku na mone so na me aken men yam South Sudan they can invest along education kana mal men yam de la long mal long ko de na de kan ta mal ko chine ideal te independent ten katal mu kwa je kan ten content re which no de ta dana de na rudin ge de je kap chong de japal ala South Sudan men der lat kenyam der la ne o de wi de la de development de lat no de ne ideal de kan benefit de kan jek ti de woni yo kan ne ta na ti yo chi de ko ta na tele kamisham kana so no mo chi chong en South Sudan chi dor politician karodian kon ta mi jeni gweja ne te kontin te wat dit ke de sham ga South Sudan ka politician chi kan dier kan ten kontin liu no changa ga liu they don't care so man biya ko ngaje no South Sudan chi which politician karodian South Sudan e wi ne dial chi wi jana karo ka chi wi Nuer karodian ka chi wi ji ko tore wi ne dial kontin ten wano ajen mana aku lati ke jenu misi chang misit ke chang ka wel ngwan sorry chang ka bangwan ka pai baro ron kin dang ro wel kel mi cha chupe na me chang mi jag na ko ba janga jeno South Sudan me je je cha je ka kor china struggle pan ba cha je ka kor ngon ke ne je ngon je through Israel kan je United States kan re konte chirin commit ko bi South Sudanese bi chong korodien tene ko ken chang mi cha ban pinya ne tama so na me amile roda amura ikono no ngumi sha chief ke ken rundang wel ngwan diality ne no tele mi sha chief mo kon ka tok bana je gwad me jodana shalat gwama so te garam kel mi shu comment shalat and go what have South Sudan achieved in 14 years of independence misalat ka social media ka Facebook ko dong de now they can comment kamandan en cha chief South Sudan ka korin runi dang wel ngwan tine ko karun dang wel ngwan karun tu ngwan long dong dat ka dor mi de chief ne reality shan mandan chikan lat gwata me chana jamiling te ka ne ti shi ne dang baro ti shi comment go no be shoot kan bagalat bane ka do badan en chikan gor ka je en wo ngumen che South Sudan che ladoni ka ken rundang wel ngwan gwa semeni raman yaman gorno ba benyoga yekel gor jano de yendi alde yeneling okay te karamashi gor gwa zame mishal ka pot jilul janemen yaman cha chief South Sudan ajani dagne ka ken for all the 14 years dagne ala degna rodian te dengne teten te ko Nuer te ko jang udu shal ka pot jilul pot garulul cha jomo cha jalat ramkel mishala machar native man cha nyolar banu degne lo degna rodian ramadiodien shali tidial genetel misha shipshang akel nothing at all ramangwanen gwasame timos torjon chalaro tene dengneten discrimination kana dang nat karodian so lat ke tichudian lut so tell me cha chief ka kan rundang wel ngwan tone she wa risk do yech lul chajala no the just a chief tribalism ko bigan war bigan connect so tell me radian me cha chief ko all the 14 years do no she kan man kana chief bo she kan war kan na ka 14 years would shall ka waris care do yech lul cha jaw mo cha jalat janaka all the 14 years man chala da kum kem ya dit chanang na chanang na war tele mi shikana chief okay ramadadian maban nya pak kong janene na jani kum South Sudan she citizen ka chanang ne ka she katuk ka she million of people chicken get displaced right which ka South Sudan kaneti ka tishi kana reflect ka tijadana cha tishka ka do badan en man change kananu ngumisha chief kuma South Sudan ke ken run dangwal ngwandeti ajen jodan en go rede nywa yekel en cholo tet ka yene dang baro atin kontin chi je reflect and teach man go ngumisha chief South Sudan and thank you cholo tet ani biat kamal ban nyaw je kumrodien bye bye